Bisous. C'est mon pede jewe. Tena kwa mu pede. Oya yambi sawa. Ipi yani nkubitwonge numva ushaka. Ariko nyene tubana amahoro nimba wumva yuko naraguhohoteye man. Jeje nakoze zisabeko zikwera famille yanje. Ubona sikiye. Cyo mane gaducitse. Akweka warazi uko je mane je usanze kwa je nakuta impumyi. Jina muje niga nk'umutera. Jina nzi ko mubonye uca umufata mu mashati. Oya je twavuganya ati akazomvamiya. Tabana. Oya kuko Imana ane n'abakunzi bacu basenga meje baraza kubibona. Apana barabibona barabizi. Baraza kubibona. Oya barabizi ko bavuze ngo je ni kimona tu. Je mukubita. Je bayinze kamoteri. Bro. Nakandi oya. Singe kwanza ndakubaza ikintu kimwe. Basi ngenda kwa kimwe. Brother. Lora babisukore bade. Kweli. Mtoto. Ukurampo. Patrine. Piga vyuma bana. Ale mfike basi gatunda kwa zikino. Mbaza. Ubu urabona urikura mubona story ubona ko teri bogari ni myiza. None gusumba buri kimwe cyose. Nakijema nakinasumba. Urafura kinasumba. Agusumba. Yabasumba munyene ubwo bugangi ibyuma ate ngiye rimwe kabiri gatatu. No basangana akimye nita yangu kini ko ama fresher nazo. Fresher bya gusuka. Apana gusuka. Nani niko ako bien niko na gapone nashinda awala vyanyuba na ushinda basi rero mvale basi kuri Shagestoni yagukubita yagukubita nk'umubebe wavuze ko nikwira ntabona nikimona tuntamonesha zeko reaction basi mbone ko basi umwihoye Stoni basi oya ni yago basi yakora ko shijambera kwise ko nsanze ni wanje sivyo nimba nagwezi kaze mzee kwa usinyishaka ko tubara amahoro kirege niba byashitse nka kugomora nyene narasabye imbabazi datyo ka uravuga ngo kungomora ukavuga neza kungomora wazi ko byanjaje ufata wazi ko byanjaje mani jewe bashaka kubinyishura none aho kumva none ndagufata ayo makuru papa timwe none ari kubikora mu mayisinye koresha action nyene tubibone uko ndi mu rugo rw'umuntu yabatwara ahantu kubarabara sisi yakora kosha apana nakaranyusha oya ko ndamosha mpamvu nako ndamosha abakunzi basenga meje barabizi ivyo yavuze Stoni ni namufata wose cyagiye nabona nzomukubita nk'umubebe singeneze kumuvutura ndamuvutuce winjira we ni ko filime ni basi nawe da system ashazuku basi mwereke rimwe ko kijagiye kwita kubera utabona ububona to gushobora oya na musanzi wiwe n'amategeko yamanira yo biguhanira amategeko pana we n'amategeko yo mara kwa na musanzi wiwe nkaba ndamuvuturi wiwe n'umugore wiwe namuni yasiga nabugaye no munsi yatasoka fresh basi gira icumbwiriye Stone bivanye na kijagiye kujya kunya guko bitagira ijambo rimwe basi uwo mumbwirira Stone guri kw'Imana ndakubasha kubera uri nga mu rugo wawe yatwaye mu barabara adufatana ikindi naco nuko nambaye itisi ntambaye kiroti bisigura ko nimba umubashe kubera ari wiwe ikindi gihe muzuhurira mu ibarabara mufatira nyine umukubita tuzovuturana ale ngubanda kubwira ikintu seje we cyambere na mbere ko byashitse nka kugomora kawo ngotama kungomoranye yasikia nimba byashitse nka kugomora seje nafashe kwanza izina nari mfise yani narari gohaye kuromba kuko n'abantu bagukurikirana bace baba benshi nyuma ya boro nangwe kuzanda gukubita nangwe kuzanda giriki ariko bari afite dali nyindi bakazineza twose sinsozi imbabazi warasaba imbabazi ariko niko bisigura ko abantu batangwa kumukurikirana kubera bamukubise bisigura ko amuhaye izina yagwanye n'umustar yari underground yari underground kweli tumuyizina kweli je ndi marabanza tunamukubita ubunyene kandi kindi naco je nako ngo tunamukubita ubunyene Alan we Alan tunamukubita akabona je mu mwanda kandi jewe Alan nako twaje ngagira ngo dukora ivyo sivyo
kandi ngabo tundanubashwe waninye uliona peti iko na kime ukona peti naona togongana sio peti kunyangwa unapiga chini hivi ni kitu hey hiyo unajua naitaka waita gute challenge ilikuwa ya moni tunakoresha kitu nitapaka direct nikakakosa Uzeneki uyu ale kukoshaka kunkubita kukiyagiye basi yani uyu muda sivyo uyu muda chatubane kama nami niko kipofu akwishura yani unipi yani nkubita konge numva ushaka ariko nyene tubana amahoro nimba wumva yuko naraguhohoteye man jeje nakoze zisareko zikwera famille yanje ubona sikiye cyo mane gaducitse akweka warazi ko je mane je usanze kwa je nakuta impumyi je namuje niga nk'umutera urumva kachi namba ndaje nakumva nikigongwe uburyo ukaga akanuzenya ukagifunga mu maso tugira ko waninye ndagutiye kuba mukuru kaduranyuba ndakubashana naho ndatumugore n'umwana kini iseka ganda je urabizi kaduranyuba cyagusame ingine siku stone navyo nyine siku man iyo umaze kubabarira umuntu ntabwo ugomba kumutega imisa ahubwo ikintu umaze kubabarira umuntu ugomba gucubana nawe amahoro tu okay we good utumeranye fresh ndibaza pwa beti yangu sawa bila fresh so papa ningekuwa angefanyia boro ningekufya bei ariko alizo ko mwababere mwababariraniye mu kirundi niyo mihari kandi niyibe ni kama kandi akugona vote yani umaze kubabarira hano kwibagira none iyo mihari kandi ni iki amani kandi umaze byahetse kandi cyo kuvuga ivyuko byahetse ko kubandanye ko takwataka alewe rero n'ubujyaja ntabwo mwahararanye byahetse rero tunasije twaga ibindi ntawe uzikisha system no ziwangira uzigabuya stone ora amaruki kwanza unamulea au ndo anakulea mahaba mingi mingi kimekingala na wanje bora uvuze ati ngo yakunilea anakupatia mahaba mingi systemology mbana mugabo nyene gisinye kuregwa yani so yabote nabwo ari byabose mani ingovu ringa tayumvirije mani ingovu none yari mani bisushe yako byo twagiye cyahetse mugabo beti yangu nundi umunsi nzuzakubita imuni mani kuzo usanga ukubisa umugabo usangugiriyemwo kama ile wakati nilikuwa sina tanguvu kutwanga mutu uje kugukubita ega nabo nagukubise kubera ko utabona nagukubise kubera ko utwara nk'impumyi mane ari itandukaniro ryo kuba umuntu ari impumyi no kuba atabona kurumva yani iyo umuntu ari impumyi abakeneye igitsine gusegerereza uyu muntu ari impumyi aba yumva ko abagokene ko abantu bose bamugirira impuhwe ariko umuntu afise ubumuga bwo kutabona arabasha gukora daba ari umupeti umwese yani sisi yagize koresha ikiganiro yitwa Cedric afise ubumuga bwo kutabona ujya peti yani yarize yani ikona diplome anishinda masomo anajua ruga anajifuriana arashobora no kunitekera sasa ntabwo ari impumyi je bamunagukubise siko ari ufise ubumuga bwo kutabona ni kubera ko ari impumyi wumva yuko ukene ko abantu bose bakugirira impuhwe mucamake cyane nkini gusa nyine ukure mu bwonko nyine undire mentality yawe bare mbana ari umwana mu mutwe warawe ko ndikigugu ndikigopo ngora mu mutwe ntabwo nari mfise ikibazo sico oya yani kurabona bijya bintu byaje kuri social media kandi nimba byaraje kuri social media abantu bamwe bashobora kubikurikirana akumva ati ngo uyu muntu ngo yakubise umuntu atabona directement kandi muri isi tubayemo hariho n'abandi bantu batabona ubwo rero yani ubugiye uzi neza ko witwara nk'umuhimbiri kuri social media hariho n'abandi bantu baca bajya abantu bafite ubumuga bwo kutabona
nta kintu kimwe bari kukwigira kuko ibintu wagenda ukora byari ibintu by'inkundo na namwe wigeze ugaragara basi ukora urakora bavuga ati wow nubwo atabona ariko arakora ibintu byose aguma wirukamwe byari by'inkundo gusa uyu munsi uyu n'uyu ejo unya ejo ujyanya umva ibyo ntabwo nta kintu kimwe byari kumarira abandi bantu bafite ubumuga bwo kutabona koro ntabwo nzi nimba nagukubita ahubwo nagukubita gakeya yahira amana ngo navyo ukora tutatwicana kandi mwahiranye neza tumeranye neza kegano twakoze cyagiye ngaho sisi yajya hari navuga ati mwanya wose asohokera stone nimba yari mu nzu mwanya asohokera stone nakutemaguruka kumuvuma direct basi rero kugira ngo basi hajya warahaswe yajya kugira ngo turyohere basi abakunzi basenga amenye ubunya urabona ndabona none tubwire cameraman yegeze kamera pembeni yari ya ball tumire nk'abakora gakomba gato nta kibazo man oya niko byanya uko uri seriye guys sogeza mwahariraniye sivyo vyaheze yego nyine tumiranye neza umva kugira ngo amazinda yiwe ahereye kumva yuko yumve ko basi mwishuranye sivyo yani agwane na story ubunya abona ntabwo ari beef ntabwo ari beef juste apise no kubashimisha n'abakunzi basenga neza babantu bamugirira imugongo uko namukubisa atabona ubunya arabona nyene kadukira gakomba kugira ngo tumenyeshe kugira kugira fresh nene ibintu ari nivyo uri real urasariye Jagwen ntabwo ari ibintu bya beef ingone rero nitwafatana sisava yinjira kandi muna change tutamuchumbisho hariya ntabwo sa rero kira amaso ndabona agomba kugenda kumusuzumisha mu mutwe rayira man sa okay ale absence yase ko natwe ngo tukava tujamo ariko twe ntitwojamo ari twe n'ibitura watugwanira mu rugo rw'umuntu gusa ale nimba tabifu ihari mwavuze ko mwahariraniye nze ndashaka mugire habe hagati yanyu habe agakuru keza kurukundo kugira n'abakunzi basenga media babone ko nta beef irimo sivyo bitango na beef irimo nta beef ana tubireke guy bari tuba tugomba kuri social media tugomba gushaka ibintu bifitiye inyungu abantu sasa bigiye boro wagenda witwara sije ngo umunsi ngo gutetana na sisi ari ugira iki kandi ufise ubuzima ubukeneye kubamwo yani iyo siyo ngingo sisi wara just namukunda ko waroga aya sinari kugirira impuhwe ndotandukanya kugirirwa impuhwe no muritiranya ibintu wowe ukuntu witwara watuma abantu bakugirira impuhwe nibize se bizutuma yani uba nk'impumyi kandi muri buno buzima ukuntu kose umuntu yaba afise ikibazo cyari cyo cyose ntabwo aba agomba gutuma umuntu amugirira impuhwe kora ibintu abantu bakubahira ico kintu kora ikintu abantu bagutinyira ico kintu ariko apana kugirira impuhwe kuko ico yani igikorwa c'ububwa pe kuko utaganje kupatira ndagorije n'amafaranga ndakugiriye impuhwe kijo zogenda kuvyigamba ariko ndagorije amafaranga nzi neza yuko n'ubundi ibintu ngiye gukora nawe ubasha kuvyikorera na namwe no vyigamba kubera ko ibikorwa byawe bibasha kubigaragaza ubwo rero imani imba watangiye kubona ubuye je ugomba gutangura gukora ubundi buzima butandukanye nubwo wari usanzwe uri mushanza pata kazi petit nute mu filme nabonye nshobora no kwactinga neza warufa tunike sinema si lazima yes lazima iwe ni lazima oh wow guys Estoni na Ale bahariraniye ngo bagiye no gukora filme bari kumwe so ivyo tubirindire mugabo sindabashira nico kintu Ale na Estoni kuri nabasabye mu nkore ikintu kimwe gusa hagati yanyu kigaragaza ko beef yaheze urukundo ego bizu sini mupede jewe tinako ni mupede oya yambi sawa
Unsonga. Mbere y'umugore wawe Uzi ikintu kigaragaza oya reka bizu ni muri umukobwa n'umuvugira musomani basi mwari kugwana mu nda turi munda beze oya ambo usanga uri umutinganyi wowe usanga ari umutinganyi uyu mugabo wawe oya 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 reka kandi wewe baramaze hapa fresh. Shakwana yuma toa msazi kwa msazi wewe mani wewe Abakozi basenga media. mwabonye nonda ndababwira ka Abakozi basenga media. ngenga mabezi Si kawaida. oya Sisi yavuze ati ngo ashaka ngo genda tugerekeye yani cha ku show love. No. ndakwereka abantu bakunda ibyo Kandi kisi apa n'umunyegera bakunda ibintu basome bari noji bajya nyine musenga menga nyine bana ba pedepire bajya nyine atagufunga. Arosadbi rinoji bajya nyine ngoki man yani ushaka kuvuga gizo bajibanaga n'ukuntu wewe nawe wifata niko yani woshatse kuvuga rero ati yuko Linoji na Sadbi yuko ari abape kwa ibintu bakora ngoki imana ari haramu maze guhurira byashobotse gute kugira ngo Sadbi ahinduke PD kandi tuzi yuko yajyanye umwana na Bernard ninje ndabizi Ege umwana nje ndabizi rero ntabwo ari Sadbi nje ndabizi shooting iraho ibyo ukoye ibyo nyene bari ya nyene nje ndabizi abatagufunga peti yako nata nifunga usichemeza wewe bien unajua sasa hii senga media kama unaweka kitu kakuomba sio senga yani ni senga media kwa sababu senga hapana kuomba kusegereza ni senga na wewe maana munyekeka wale ubwo mafasa kwangu sibezonga yani ndio nga muri senga media bapostinga inkuru zanyazo atari content atari bya bintu biba byateguwe zero urisi kwedi ko Linoji baje n'abapede man ko ibyo ukora nivyo wakora birasa man babirasa ariko je mbana n'umugore sawa asha wana umugore mugabo atazi ibyo kwa mbwa jewe ibyo kwa usaje fa kwa nakonye gusa ujama iko hivi na hivi none kuja kwa Linoji yisiga amaverni nizo kubiba ibiki n'ukuntu abone ari kumwe n'abatipe abatipe ari abatipe ndi abasanga bari kumwe bitu bagira umenga ekamane reka yani wowe yani uri muri ba bantu bashobora gucira umuntu yani ushobora gucira urubanza igitabo yani kubera ko wabonye couverture yayo utigeze usoma indani yani unabona ubonera umuntu hanze ubonera umuntu hanze bigaca ugacumuhereza ishusho kungena ateye niko ariko ateye nyine byanyaza sawa cyo munyaguza cyo nzindazi kwanza usanga uri n'umudanse yawe none kugira ngo uvuge ati ngo wahuye nabo ngo bariko barakora ari indani sinzi biki nibiki bari bagiye gutamba muri clip yande Linoji Sadbi kare clip nyinshi maze kujamo champagne ho menga asha nawe n'umupede champagne wapi ndiko vuga aho ujya muji ura jame ko bien tuko dushiga kuri izo ball z'abapede Sadbi bari bagiye kumutambira mu ndirimbo yiwe Sadbi indirimbo shasha wakipita wakikwita waitika ya ndirimbo ja niyo wamenye ibyo reka manu nguruki mana we gati Black Stone si Black ubwo rero mshamba kushaza kuvuga ko yani Sadbi ni hybrid ajya abakobwa akajya n'abahungu man ninavike kangaye man bako Linoji bako Sadbi abo batipe ahubwo nawe umenga kuna kubonye sha ahubwo wewe nganze ndagutinya akajambo kamere ku bakunzi basenga media abakunzi basenga media umeze fresh twifuza mu mandanya mudukurikirana
nakara kajamo no renzako umuhungu bisabe ko agenda kumurangisha ibintu yani kwa rojanta rero ko yareka ko sinibaza ko ari ndakomeye man barakiza amaso ariko nyuma gukina amaso ubwonko bwe buca bukira nabwo nyine ikibazo ari ibintu yavuze ko byerekeye Sadbina n'uzeye na Leroji ngo akiyaraba gusa ngo abone yuko ari PD tubibona reka kuzashira urubanza umuntu bive no kungene wamubonye kubera ko ushobora kuba wabonye umuntu ugatanga kumucira urubanza kumbe maskini ya Mungu yani imari yafi nk'imisi 6 ayane atarafungura cyangwa gasanga umuntu uhuye nawe ati kuko yambaye nabi ugatanga kumucira urubanza ngo atuye no mukene ko mugacu usanga niwe wa muntu nyine yarakwiriye yani kugira ikintu kanaka yani yo kumariye mu buzima bwawe. So that for me murakundwa sana mu mazina ni Daniel Akoze kubyama n'ibya twese gukora muka kubwo nugiye bari murakozwe cyane. Peace.